جخوا وەک کوتێ زانین ئەم هەر کەس ژیان دەکەن و ئەم دەشۆپینن ڕەوشە ڕژلاتە ناوین تایبەت ڕەوشە سووریە و ڕەوشە هەر چار پارچەین کوردستانê ئەم دixwazin vê binirxînin ئەم di 27 Şubat'a ji xwe 2025 da yanî rêber Apo em înisiyatîvek pêşkêş kir mubadera çareseriyê pêşkêş kir ji ber ku rastî jî bi salan e rojlata navîn jî herêma rojlata navîn di nav aloziyekî giran ra derbas dibû her kes dizane ku pîlanên dewletên hegemon çibû ku parvekirina dewletên ku rojlata navîn berê parçekirî hîn dixwastin parçe bikin serweriya xwe berdewam bikin bi dehê salan e ku li ser va gelana şiddet û işkence tê meşandin ji mafê xwe mehrûm bûn ji zimanê xwe mehrûm bûn şanda xwe mehrûm bûn di wê em ê xetmandina em merhele hane xetmandinê ku êdî herêm gihîşt bû yekê da rêber Apo rexbê ku bi salan e di hindir girtîgeha Îmraliyê da di bin şert û zerfên herî zehmet da herî dervayî pîvanên mafê mirovahiyê û qanûna navdewletî da di bin tecrid û şiddet û işkenceyê herî giran da dikanîbû bi rastî jî gavek dîrokî bavê da dikanîbû çareserî ji bo civakan bi giştî di nav da civaka Kurd û Tirk jî dikanîbû pêşkêş bikira nameya rêber Apo rastî jî çareseriya alûziya ku tê da êdî xetmandinek hatibû çêkirin wan dewletê hegemon rastî dixwastin Îmraliyê bikin ciyê vemrandina fikra azadî û demokratiyê lê rêber Apo bi tekoşîna xwe bi keda xwe bi salan dikanîbû Îmralî veguhesta dibistanek ji bo ku civak azad û aram jiyan bikin demokratîk jiyan bikin bi aştî jiyan bikin nihal ser erdê tiştê ku dibe yanî rastî hêviya gelan gişkî bi fikra rêber Apo felsefa rêber Apo û bi pêşkêşkirina mubadera rêber Apo bû gel bi rastî jî tevahî gelên ku li herêmê jiyan dikin bi tevahî ziman û olan rehet bûn yani em bên kêfxweş bûn mubadera bi vê rengî çareserî ji vê aloziyê re tîne êdî xûn rijandin werê seknandin êdî gelên herêmê dikanibin rastî jî bajarê xwe ava bikin kanibin kesayeta xwe ava bikin aram jiyan bikin lê ser erdê mixabin tiştê ku tê qewmandin em wê dixwazin bêjin yani tiştê ku alî rêber Apo ket rastî jî ji xwe tiştê ku jê dihat xwastin û bîtir zêdetir jî kir pir gav avêtin yek alî gav avêtin diyar kir her kesî re ku rastî rêber Apo ceddî ye di proja xwe da di mubadera xwe da di çareseriya pirsgirêkên ku tê jiyankirin da ceddiyeta xwe û helwesta xwe diyar kir li hember wî dewleta Tirk heta roja îro em dibînin ne ceddî nêzikî meselê dibe heta na hîn di mîjî û fikra hêzên ku dewletê birêva dibin yani kesên ku dewletê birêva dibin da di gotinên wan da tiştekî ku diyar bike ku bi rastî jî dixwazin pirsgirêkê bi vî rengî çareser bikin tune ye her em dibînin gotinên li gor xwe tînin ziman her em qedayê li ser ya jî em tinebûna terorîstê dikine merhelaka Tirkiyekî bê terorîst ji xwe ew bi xwe pirsgirêkeke yanî em bêjin wateya peyva terorîst ku em şîrove bikin kal kê li kê tê yanî bi salan e însanên ku ji bo mafê xwe tekoşîn dikin li ser wan navê terorîstê hatî ferezkirine li hember wê jî kesê ku qetil'aman dimeşînin ku zarokan jinan sivîlan komkujiya ra derbas dikin ew kesana tuhmetê terorîstê li însanên xwedî maf dikin bi xwe mufareqa kir nayê qebûl kirin ji bo wê jî em dibên niha rewşa ku ehm tê ra derbas dibin rastî yani rêber Apo gavên ji alî xwe da avêtin nameyên ku ji her aliyekî ku rastî jî kanibin bi hevdira em bigêne çareseriyê di pirsgirêka rojata navîn da û taybet me got jî li Tirkiye û li her çar parçeyên Kurdistanê û li Sûriye û li rojata navîn bi giştî yani ji partiyên Kurdî ra nameşandin ji eşîrên Ereban ra ji serokên eşîran ra nameşandin ji parêzenan ra em bêjin alî hiqûqî ra şandin ji ciwanan ra şandin ji xwendekaran ra şandin ji jinan ra şand ji xelkên mexmûrê ku bi salan el ber xwe dide tekoşînê dike ku roleke dîrokî dibe berxwedaniya
جبو دموکراتی آزادی دادین جوان را شاندن یعنی اطراف و آلی گیشکی ارکال سروان بوان دا ناس کرن و دیار کرد که براستی جی یعنی چاره سری و بدستی هر کسی وره چی کرنه پیشنگی آویجش خواه امدزانه که فلسفه ری بر آبویه فکره ری بر آبویه پروژه نتوا دموکراتیکه براتیا گلانه آزادی و جواکا دموکراتیک وره آبا کرن نها دولت ترک و هیزن هگومان جی بیر ام خازم ببیجن یعنی دولت ترک شی شخوا تمثیلا او ذهنیت تک زمان تک آل دولت مرکزی دولت قومی ام بیجن اتو دولت و تمثیل دکن جخوا او هیزن هگومان هیزن دستهلادار جی آرمان جوان بردوامی یا به سیستمه یا سیستم دستهلادار سیستم کاپیتالیزم کو کانه من وقت مگوتی هم بیتر خیر و خیرات دولتان و خوین جواکان بمجن اجبو ویجی مفارقه که امت دا جیان دکن ام هر کس دبینن کو شر کنهات دبه شخوا شر جهان یه سیمینه شر نتنه نابرد آلین که لسر کرسیه که یا لسر پارچه که ارنگاریه که شر دکنه شر نابری دو فکره یک جه فکره که دستلاداری که بسد سالانه کور کری گران کری لسر خوینا گلان یا دن ایدئولوژی ری بر آپو کو راستی جی پیک آنینا ایدئولوژی ری بر آپو تنبونا سیستم کاپیتالیزم تینه بخارا اجبو ویجی ناخازن ام دبینن چه رونشکاندن کتن چه کرن چه مفاوضات کتن چه کرن چه جوینن کتن چه کرن ری بر آپو دوری ویه یعنی آراست کو مبادره ری بر آپو یا گرک فیزیکی شخصی ری بر آپو بشو پاندا و پروژه خواب خوشی تدا حاضر با یک جه این سرکش فکرها چاره سریه اگر اگر بر آپوژی هبا کانو با این راستیش مرحله بگی هاندا داویه و چاره سریه لی فلسفه ری بر آپو دادن حالیه کی فکرها ری بر آپو دادن حالیه کی فیزیکی ری بر آپو دادن حالیه کی جاردن او آلین هانا کل گور بر جواندی خود خازن نزد ببن رونش خاندن خود شید کن و الگور خاجی چاره سریه لگور خواه لگور بر جواندی خوداتینن مینا کاوه ام دبینن یعنی لآلیه کی تی گوتن یعنی هر کس دبینه کو جبو چاره سریه لترکیه هفدیتن تینه چی کرن لآلیه کی دن یعنی دولت ترک دبیجه بگوتن از کردارات خازم چاره سریه چی بکم لسوریا مداخله دکه آلوزی سوریا هین گرانتر دکه گرک قصد به اندماج تسلیم به الگوروان یعنی تسلیم بونه ببیره گیله دنیرن یعنی لسوریا پارچبونه آواده که بگوتن دبیجه الدجی پارچبونه سوریا ما ل ایکو پارچبونه آواده که یک جه دولت ترک و هفکار دولت ترک دهندر سوریا دا او چتاین کو بسالانه کشتن و قتل عام دمشین لسوریا یعنی دیار دبیجه هر کسی را که ام بیجن او دولت هانه تک زمان و تک آل دعو دکن دولت نتاوی هینا خازن تمن جیانا خادرش بکن لئیما ام خازن وکو گل رجلاتا نافین بگشتی گل جهان ایدی که ریبر آب و ناس کرنه مدید که هزاران به میلیونان کس رابون آزادی فیزیکیش بو ریبر آب و خواستن او کسی که فکرها ریبر آب و ناس کرده بود و ام جی کسی که ام رجلاتا نافین جهان دکن بطایبت گل کرد ایدی یعنی جبو خواه ام هیوی خواه و چاره سریه پرسکره که بگشتی هرمه ده فلسفه ریبر آب و داده بینن و باوری ها مجیب ریبر آب و هیا تجاری باوری ما به هیزندن تنهیه بلکه هیزن تحالف نهال مثلا گور برجواندی خواه لبه دارینه هیزن ناو توی ام بیجن هر کس لگور برجواندی خواه نیزه کرده نه بره و نه نها تجاری ما هیوی خواه باوری خواه بوا هیزانان نکریه هیوی باوری ما بفکر و فلسفه ریبر آب و به جوان ما به هیزا ما به ارتش ما یعنی جبوجی ام دبین راستیجی حتی رو جایی رو گاوین که هاتن آویتن جیانی تجربه کد مرا در باس بونه به دهان سال که گریلا القاضا پاراسنا میدیا برخوادان کرد لهم بر چکن هری گران چکن هانه قده خکری و هیز ناتو گیشکی به سرکشی ترکیه ایریش دکر نکامو بشکنان دانا به مرحله هانه هیز و قوات خدا به مبادره ریبر آپو به سرکفتن گریلا چکی خواه شویتان ایدید خازه مرحله آشتیه بس برنگی که مافن هر کسی تداها به نه تسلیم بون به سروی اساسی به قوت به هیز ام حاضرن ام دشران دا برخواد دادن ام برخوادانی خواد کن لید مرحله آشتیه داجی ام حاضرن جبو سلامتی جبو آشتی آرامی ام به هر کسی رجد کانون رونن گاوان باویجن
لکیلا کویل سوریا عینی قصده برخوادانی خال هم بر او قاس ایریشن کو رنگ و بسرکیشی و پشتگیری دولت ترک جوان چتان را حتی رجا ایرو هر داوی مینا که خوا اجخوا برخوادانی ساده بو و جار کردن اج ام دبینن هولدان خراب کردن اگر بس اج عالی چتاین دولت ترک دهنه برخوادانی قصده ذاتا لبر جاوا و دیاره يعني تشتي عم خاصم بيجن هيفي ما باوري ما وبري ونها وبيش روجيجي بهذا ما هي ببرخدانيا ما هي بقال ما هي ومرحله اشتي يجي بسر كافي بركي وانا هولداني خا يعني وقت بين هناك وقتي قازنج بكم بيرنجي لید داوی دا چاره سری د مبادره ربر آب بوده هر برجی هر کسی دگود کلیتا چاره سری الامرالیه دریه امرالی گرک ایدی وره وکرن لمخابن ناخازن دریه امرالی وکن ربر آب فیزیکی گرک د ناف چاره سری دابه به میجید ناف ده به فکر پیشنگتی آویده که ل فیزیکی جی گرک ربر آب سرکشی مرحله بکه کو گرک ما فی هیویه کو وک حقوقی تناس کرد در دنیای دا در ناف قانون ناف دولتی دا در ناف قانون جواکی دا یعنی کسایتی که کد گرتیگه دا بمینه بسالان مرحله یعنی در واسطه به ایدی ما فی وی کسی جبو هیویه هیا هلا تایبت ری بر آپو کو مگود یعنی چه رنگی حسیر هات گرتن چه جوره شدت لی هات مشاندن 26 7 سال ری بر آپو ایدی یعنی نورمال وقت بيجي طبيعي حقيقي ما في هيفيه هي ربر ابو بيجي زلال دكه يعني راستي يجي ببارزران را براستي جوهرتن او جي كرنا مسألة سياسي يعني هم بيجن ما في هيفيه حقوق انسان حقوق مروفان دي سابقو هستن بر جواندين خوي سياسي نزك دبن تفيكو جيفينن هاتن شيكرن تفيكو ام بيجن عالي مجلس اوروبا بلكي بار جوین هات شکرن 10 ساله بره جوین هات شکرن جبو ما فی هیویه جبو ما فی مروان بگشتی تایبت ناف دا جری بر آپو یعنی گرتگین سیاسی لی مخابل گوتن و ناو را گهاندن دا تشتکه لسر عرده پیکانین تشتکی ترسی ویه جبو بیجی ام بیجن براستی جی تشتکو تین گافن کو تین آویتن جالین وان هیزن هگومون دا کسین کمپلوگر دا و تایبت دولت ترک دا حتی رجائی رو تشتكي كهيفي چاره سريه تده بتنيه لجاردن ام خازم وكيلت بكن باوريا ما بريبر آپويا بگريلاين ما بهيزامه بارتشامه بگله ما